Teringresin da venimo Amerika sensin Joe Biden ki Ukraine ki gesi Kyiv Marinsky Burangi dündu. Ukraine ki sensin Volodymyr Zelensky tan hendu shingne. Amerika Ukraine la zede dan mekyotorshi ki kozun ka tebe agor tungjur nga hasam ki program gyabjo nan gyusera na yupshi. Tishi ursu tola benjo ge tamda sawa ka jigyang gondom chagyu inshi sung yupshi. 1 year later, Longochi ki jesu gesi Kyiv dan Ukraine ki gabdi chone re. Mangzo chone re. Amerika dan zamling yongki kenzo gyabdo lang yu. Tuyun chisam gor gyang an tsu kenzo la mutune gyabjo chagyu yin. Senzi Joe Biden ki motu ki tugabdi la lugyu rangshin tenpe siko di tola Ukraine ki mokpong la gyabjo chagyu tang ursu benjo ki tola kyunggu chebe tamra kontam chagyur geji benjo topchen gyagab ngabchul hasam shiki tunzo shiki nushu chikti so yu yin shi sung yubshi. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. Putin ki Ukraine la topshu meba tang nubjo yuka chikti mare samyori. Tirin kongi samlo di la gyurbachin yu sikri. Ukraine ke senzen Zelensky yi tari Ukraine ke tola shindu kene chebe tugab di la Amerika senzi Joe Biden ki samsi naba tela tuji che shu nang te senzi Biden dal hendu makse nisan ki kola kadru na yu yin shi sung yubshi. Tirin senzi Joe Biden ki gesu Kyiv ki yishu lagan di dundu senzi Zelensky dal hendu pepyo naba kabla gesu Kyiv yonki nala nyensung lokdong ki geda chenpo tuju yubtang. Amerika dan Ukraine ki uti nami ki mokchu di nala seso shurbe bawo namji tendengi dundu medogi tengol jo nangte kuti shu yubshin. Senzi Joe Biden ki tering Ukraine ki nala lugyu rangshin dembe samsi di jesu mokchu di nala Ukraine dan nubjo be tundo yegab zo Poland yuk nala samsi teng nibati na yubshin.